Rojnameyeke Danimarki, bi işaret kirina tomaren banke, nameyen navsveyu belgeyen neheniyen vezareta derve, tekiliyen berfirehen daraiu rehistini, yendi navbera mizgefta ımamelili Kopenhagen'e u komara İslamide eşkere kiriye. Hurgiliyen betir bile kolinen M.E. Bistuçar International Ligor Rojnameyen Danmari bi viawaiye. Siyasetmedar jibo girtina mizgefte bi duhevdurez dibin. Agahiyen nu pevendiya nezik di navbera mizgefta ımameli u rejima melayen Iran'ede piştras dikin. Herkes dizane le ev disan base delila dikin. Ev delila ku bigotina van bi awayeki zelalu beguman belge dike, ku mizgefta imam eli li taksa Bakur Rojava'yı Kopenhagen'e jihela rejima oliya İran'e ve tereve birin u finanse kirin. İran velateki misilmane totalitere kuligori kayden Kur'an-ı şeriyete tereve birin. Ev tevateya tepeserkirina tevahiya cinan u azadiyan veki demokrasi u azadiya ramane. İran peşengiye heldana jiholera kirina yekane velate demokratike rojilata navin İsrail'e dike. Vekiya heri davidi reze delilen kombuide, Berlingske niha dikare eşkere bike ku seroke komeleya li pisht mizgefta ımameli dişikle runiştinek fermide, dijik Suediye ve balyozhaneye Iran'e li Kopenhagen'eye. Nave vizilami Seyed Mehmet Mehdi Sademiye, ubili ku serok urevebere giştiye komeleya li pisht mizgefteye, ve ki imamev di heman demedere bere nimeja ineya mizgefteye. Cidema ku balyozhane ev kiri ve divishani de dici. Sani Khaniyek Cuda'ya kuli navnishanek ve şartili derveyi Kopenhagen'eye. Balyozhaneye İran'e di tırmeha 2017'de Khani bi 2.750.000 kron kiri, u verastiye venaşere, ku imam sademi, ku navu navnishana vi parastine, jive deme ve livirjiyaye. Balyozhaneye İran'e di bersiveke niviskide ji berlingskere got, keyden balyozhaneye nişan didin, ku milke kutegotin di tırmeha 2017'de hatiye kirin, u jive deme ve birez Seyit Mehdi Khademiyle jiyaye. Balyozhane li Danimarka'yı Suediye penç milken taybete, ku çar jivan bihevre balyozhane, konsulhane u ciheruniştina balyoz pektinin. Ya pencemin veki ciheruniştina reberu imame ber pirsiyar, dimizgefta imameli ya nakokte tebikaranin. İmam Sademi bi Sueji kristelik dagblad reidiya kiriye, ku jibili tişte ku biyaniyen li velateki biyani bi gelemperi bi balyozhaneye velate suerehene. Ti tekiliyek taybeti bi balyozhaneye İran'e retune. Ligori Sademi, jiberveyeke dive bi tevahi normal be, ku balyozhaneyek saniyek jibo hevvelatiyeki beseruber peyda bike, ku ti tekiliya wi bi balyozhaneyan hikumeta velate wi retuneye. Lekolinere İran'e. Giridanek eşkere bi rejima olire, Berlingske agahiye nu peşkeşi Rasmus Ellinkir ku lekolinereki İran'e u profesore hevkar li zaningeha Kopenhagen'eye. O ev jibo çirkeyeke jiguman nake. Evji Berlingskere dibeje agahiye nu tekez dikin ku giridanek eşkere heye. Diveyeke de guman tune. Rasmus Elling hervi harave kirina ku meriv dikare oli u siyasi jihevveke tine. Dema ku dorte ser komara İslamiya İran'e reddike. Rasmus Elling tekez dike. Rasti eve ku siyaset u ole ugaspi giredayine. Ku hema hemane gengaze. Ku merivin karbike. Ku mizgefçi dibin bandora İran'edeye. U berdevam dike. Devleta İran'e bi salane ku mizgeft u navenden ferbuna teolojik, hem bi fermi u hem ji kemtir eşkere li velaten Rojava'yı finanse kiriye. Giredana sue bi rejima olive neve şart. Ji despeka sue ve beri du deh salan, mizgefta imam eli bi serişki her tekiliyek bir rejima oliye İran'e red kiriye. Lebele, belgeye ku jilans posten di adara 2019'de bi dest histiye nişan dide ku ligori kanunen ve deme, mizgeft dibin deste rebere ruhaniye İran'e de bu. Ku dive verezanin, di heman demede rebere siyasiye velete. Lebele, ev gotin bu sedema pirskirekan dema ku mizgefte ji vezareta karubaren dere serledana pejiran dinekir. U jiber veyeke gotina li serbin deste rebere ruhaniye İran'e hateje birin. Seroke ve demeye mizgefte imameli imam Mehmet Hani ve deme jijilans posten rerave kirku. Vezareta karubaren dere ev jihela siyasi ve femkiriye. Ne eve ku temebest kirin ku sameneyi teuduvre bir yardide ka dive İslam çavavere peşvesistin. Anji dive berjevendiyen siyasi li Danimarka'yı çibişopinin. Visadiksuye ku kespaver nake. Bi kemani siyasetmedaren muhalefete yen ku disvazin mizgefta imam eli jiber giridana ve bir rejima oliya İran'e ve verekedeşe kirin. Pişti girtina mizgeftekeli Almanya, nimuneye ku vere şopandin. Dime atırmehde polisen Alman erişi mizgefta Şinali Hamburg'e kirin, u ev girtin.
Ev yekli ser bingeha ditine ke hate kirin ku mizgefta şiye, ligori raya rayadaren Alman ve ki navendek propagandaya jibo rejima olierani kar dikir. Nimuneye ku vere şopandin, bawer dike ku muhalefeta burjuaya hevgirtiye. Uniha bangli hükümete dike ku gavan baveje da ku mizgefta imameli li Kopenhagen'e bigire. Bivi Hawaii ligori Berlingske, her du mizgeften şiye li Hamburg ku Kopenhagen'e evgas bihev ve giredayine ku lihev kirinek çebuye ku ger mizgefta Danimarki vere hilveşandin, dive milk u milken mizgefta imameliya Danimarki ve guhezinin mizgefta niha girtiya li Hamburg'e. Berdevka entegrasyone Bridget, Klinskjöl ji partiya muhafezekar dibeje ev pir hemgine, u ez ket nikarim fem bikim ku vezir çirayen sornabine. Çend berdevk ji Berlingskere dibejin, peşniyaren ji muhalefeta burjuaya hevgirti li ser rakirina naskirina ve ki çivatek oli, anji bi tevahi ke desekirina komeleya li pişt mizgeftene. Berdevke kanuniye hevpeymaniya liberal Stefan Larsen, dinavyen dinde dibeje, peşniyaramene tene ji bo mizgeftek taybeti derbastibe. Em mizgefta imam eli ve ki minak bikartinin, ji berku em dizanin ku rejima ruhaniya İran'e mizgeften li Evropa'yı bikartine, ku bandore bi dest bişe. U em nafikirin ku ev ramanek pirbaşe. Bettina Kastberg ji demokraten Danimarki dibeje ku, heke ev bisekinin u tişte ku rejima ruhaniya İran'e temsil dike belav bikin, ewe bibe navendeke propagandaye. Ev diçivaka Danimarki de ket çihna gire. Berdevke koçberiye Mikkel Björn ji partiya gela Danimarki, ji aliye sweve, matmayı maye ku vezareta karubarın dere hindozek çavderiye li diji mizgefte nedaye dest bekirin, ku vezir dikare bi inisiyatifa sweveke. Mikkel Björn dibeje. Dema ku me çivaken oliyen li velet naskir, ku jibo tek birina nirsen Danimarki ji hundirve niyeta başu safitiye bikartinin, ev pirskirekeke. Roja yekşeme çen siyaset medaran resne dubare kirin, u daksvaz kirin ku mizgeft vere girtin. Delil kombune. Jidema ku planen avakirina mizgefta şiye li vibevej li navçeya Bakur Rojava'ya Kopenhagen'e jiraya giştire eşkerebun, delilen serdesti u serokatiya İran'e kombune. Ev jibo finansekiriya hem avakirin u emşhebitandina mizgefta mameli, u neji jibo bandorkirina li serreveberiya mizgefte derbastibe. Bivi Hawaii, Berlingske, dinav tişten dinde, eşkerekir ku seroke komeleya li pişt mizgefte bi fermi jihela rebere ruhaniye İran'e ve hatiye tayin kirin. Bi heman Hawaii, Profesör Hevkar Rasmus Christian Elling u Profesör Hevkar Klaus Walling Pedersen, ji zaningeha Kopenhagen'e ji Berlingskere piştrast kirin, ku bi ihtimaleke mizin İran li pişt mizgefteye. Klaus Walling Pedersen dibeje, beguman komara İslamiya İran'eye, ku hem li pişt avakirina mizgefte, u hem ji li pişt mizgefta İroine. Ligori herdu pisporan, li Rojava toreke navneteveya mizgeftan heye, ku bi İran'e ve giredayine. Mizgefta amameli dibeje, peştarazi beyi delilen berbiçav. Ne ecebe ku mizgefta amameli inkar dike, ku ev dibin rejima oliya İran'edeye. Dibersiveke niviskide ji Berlingskere mizgeft idea dike, ku tohmet li ser bingeha agahin kevnar u şiroveyin xeletin, ne li ser delilen berbiçav. Mizgeft dibersiva xwede dibeje. Em hemu şerten ku kanun li ser çivaken oliyen naskiri datine biçihtinin. Uti bingehek yasayı tune ku statuyame ve ki çivatek oli, li ser bingeha nirkhandinin subjektif an peştaraziyan dibin zekste debe dibeje. Mizgeft her wiha dest nişan dike ku tohmeten kontrola oliya biyani li ser guhertoye kevnara kanunen me. U ev bi hevkariya rayedaren Danimarki hatine guhertin. Ve ki din mizgeft behsa ve yeke dike ku vergirtina piştgiriya darayi ji derve bi tevahi yasayiye. Dibersiva niviskiya ji Berlingskere de berdevam kir, ji berveyeke ne makule, ku ev ve ki çelebek kontrola biyani an ve ki delilek ajandayin ve şarti vere peşkeş kirin. Di daviyede, mizgefta imameli dibeje ku swesteka girtina mizgefte li diji evlehiya yasayi, azadiya oli u muameleye vekhev, u hem ji desture, u hem ji peymanen navnetevey re behsa dike. Lebele mizga imameli dip ku dikare ve rehet bigire. Heta ku hikumetek li Danimarkay hebe ku bieşkere dixwaze her tişti bike da ku rejima olperesta İran'e açiz neke. Le berevaji ve yeke li ser daxwaza dinavyen dinde melayen İrani ji bi kanuna Kur'ane azadiye da derbirina Danimarkay şera dike. Mizgefta imameli muhtemelen dipola adete parastin.